خلد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خلد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على rasulina. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. 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 Khalidu bil Qur'ani wa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qur'ani wa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu Rabbina hidayatuna, Ata'u Jibril ala rasulina. Kalamu Rabbina hidayatuna, Ata'u Jibril ala rasulina. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa.